Boeing 737 ang songkang jaroda hem China pua det angkang gangzau pua hawaralong pini kachingkoy. Kachingkoy bup aroda hem along bang pharoi sida thongkebra hini amuluk kache thaba phai pangthek ponlonglo. Karbi Anglong live pen pini nang tumaphan nangkiwan pia birta laki ang songkang jar roda hem kachingkoy birta. Adim laki China pua derangkang Guangzhou pua hawaralong. Birta tengke Kunming pen Guangzhou adak kangjar pona hud Boeing Lakha 737 aroda hem kachingkoy birta longpon. Kachingkoy bup aroda hem along sai ki claim ki dam poncho ka maratum pen bang pharoi sira thongke bra hinia muluk kache thawa phai pangthek pon. China Fly Radar 24 kapachinia tengke fit suri ingko ra sirke bakang tui kangjar pon labang so roda hem minute ke thom aporan fit suri ke thom ra pharo hini ra ingko ra pho akang tui along pen nangki sun theklong. Kunming pen bang pharoi sira bang ingko ra ke thom kache thaba passenger muluk aphai lapen roda hem along sai ke klem pon bang sirkep chokamaratum Guangzhou anat an kangjar pon labang so roda hem lake China Stern Airline Boeing 737 jet. Labuson ang song gangjar bomahut ilong Guangzi ahawara longpen kachingkoy panabirta longponlo. Labang sorod hemalong kachethaba passenger pinnang aphai apran kidam abirta longpon. International Desk Report, Karbi Anglong Live.